ale zanin chu America's Got Talent star Jane Kirsten Marczewsky chanchin lam ihan ngai thave don chin te ang Jane Kirsten Marczewsky hi ni somthum pakhat thasom pani sangkha zakua somkua khan Ohio USA alo pianga ama hi a stage name Nightbird tia shiatlar ania zai thiam le lapho thiam ani soito angin December ni somthum pakhat sangkha zakua somkua khan Janesville Ohio apianga unaw pathum nein kumruk mi lek ani laya tangin lahi apho tan nge Christian chatak ni in kum sang ni de pakua khan Liberty University atangin a graduate nge ni Marczewsky hian Liberty University a akalai kum sang ni som pakhat khan alhma saber atichuaka hemi kum vek hian live performance ani masak ber hun atong bokani kum sang ni som pani khan la pathum atichuaka kum sang ni le som pathum khan la paruk lai mai atichuak zuibok ani a graduate nu hian Lindsboro Virginia omzuin tual chunga pheichuan la reu hle nge ya kum sang ni som palia Ohio wa kirin kum sang ni som panga khan Pasalatan Jeremy Claudio aneya Nashville Tennessee lama anom zuita ani Khovelin Ameriat tanna America Got Talent lama kum sang ni som ni pakhat khan Nightbird mingpu in America Got Talent season som parukna khan audition aron neya judge tema a post performance interview ane na athu soi chuan mi te thin lung a hne hle amanun be chana asiam ngei mai it's okay ti hla mangin mipui aron bara khaya Simon Cowell ne na tangin Golden Bazaar adong nge ni kha August hla sang ni le som ni pakhat khan America's Got Talent quarter final a ain lan main anat na wangin he so tanga ain nu do thu apuang nge ni kha soito angkhan Jeremy Claudio nen in nein kum sang ni le som ni khan anin chen zuita ani anat saudan ngai thaleila Marczewsky hi kum sang ni som pasari khan nute cancer ani ti riat chu ani in enkul zui ngal ania July sang ni som pariata chuan cancer lakatanga adam thu puan ania nima sela kum sang ni som pakua khan a cancer chu lo chuak lein hemi tum phe hi chuan thathu matanga tharuk vel chau dam to tura be se ani nge a ma se maktak main kum sang ni le som ni khan a cancer adam thu puan ani le a amai ro chu kum sang ni som ni pakhat alo her chuaka hemi kum hian cancer na bok chu mu chuale ania America's Got Talent audition ani lai khan a cancer chuan a chuap te alung le anung zang ru te thlengin a try dar to ni ti sil ani nge a dam kho chu ana chance hi za a pani vel chau ani nge ni heti chung hian CNN le social media sang ate a sisel na chung chang a update vereng boka dam chuan a chance nei lo tluk ani lai po hian za ze la pani chu BLI chuan ala tam fe zoka a hlut zia mi ten shiro se ti in fuina thu ala soi thei ani kha America's Got Talent season som paruka tangkhan Khovelin Ameriat tumrule tuarchel tak mai lapu thiam le zai thiam em Jane Kirsten Marczewsky chu February som pakua inrin ni khan cancer tolo na muna chatuana chol hen tura sengin aum ta ni
a thi nu hian a chung te chuan the Night Bird Memorial Fund Foundation dinin cancer vei in enkol na tur nei lo te le cancer research nei na tan donation te he foundation kaltlang hian an pezel don ani